Ibihe byiza, reka nongere nguhe ikaze muri aya makuru yacu y'uyu munsi, ariko reka nongere nkubwire ko Irani yashinjwa gushimuta ubwato bwari bwerekeje mu gihugu cya Israel. Ingabo za Irani zibarizwa mu mutwe udasanzwe zirashinjwa gushimuta ubwato bw'imizigo bwari bwerekeje muri Israel, ariko binyuze mu muyoboro wa Hormuz uhuza ikigobe cya Paris n'icya Oman. Hormuz ni umuyoboro ukunze kunyurwamo n'ubwato bwinshi cyane ubwikorera ibikomoka kuri peteroli, ndetse wihariye ubwato bungana na 1/5 cy'ubujyana ibyo bicuruzwa mu bice bitandukanye by'isi ku munsi. Ubuyobozi bw'ikigo kigenzura ubu bwato bushinzwe gutwara za kontineri z'ibicuruzwa cya MICCRS cyo muri Portugal bwatangaje ko ingabo zo mu mutwe udasanzwe za Irani zafatiriye ubwo bwato mu birometero 80 ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Amashusho yagaragajwe na Reuters yerekana ko zimwe muri izo ngabo zimanukira ku migozi zari ziziritse muri kajugujugu zinjira muri ubwo bwato bwariho ibendera rya Portugal, bivuga ko bwari bwikoreye ibicuruzwa by'umwiherwe wo muri Israel witwa Eyal Ofed. Ubwato bwaherukaga kubonwa ubu bwari bugeze ku gice cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Icyakora mu masaha 21 ashize nibwongeye kuboneka ku ikoranabuhanga. Ni ibintu bikunze kuba ku bwato bwinshi bwerekeza muri Israel iyo bugeze muri iki gice kibarizwamo ibihugu by'Abarabu, akenshi bidacana umwaka na Israel. Ibikorwa byafashwe nk'uburyo bwo kwihorera bibaye mu gihe byateganywaga ko Irani hari ibitero yari iri gutegura mu buryo busa n'ubusubiza Israel. Israel nayo yari iherutse gusenya ambasade ya Irani iherereye i Damas muri Syria. Ibikorwa kandi Israel yakoze mu ntangiriro z'uku kwezi, ikavuga ko mu gihe Irani yaba itinyutse kugira icyo ikora gihungabanya umutekano wayo, izirengera ingaruka zose ibikorwa bizateza. Ubuyobozi bw'ikigo cy'Ubwongereza gishinzwe ibijyanye n'ingendo zo mu mazi bwagaragaje ko ubwato bwashimuswe, icyakora kwirinda gushyira Irani mu majwi mu buryo butaziguye. Bavuga ko ubuyobozi bw'ako gace bwafashe ubwo bwato ubwo bwari bugeze hafi ya Fujairah, imwe muri leta zigize UAE cyangwa se umuryango wa Afurika w'Abarabu. Ku rundi ruhande, ibitangazamakuru byo muri Irani byatangaje ko ingabo z'iki gihugu kiyobowe na Ibrahim Raisi zibarizwa mu mutwe ushinzwe kurinda ubusugire bwa Irani wa Iranian Revolutionary Corps arizo zashimusi ubwo bwato bijyanye n'uko bwari bufite aho buhuriye na Irani. Byavuga ko bwayobowe n'abasirikare mu mutwe udasanzwe bakabujyanwa mu mazi yo ku ruhande bwa Irani, ndetse ubwo aba basirikare binjirwagamo bari babutwaye basakuzaga wumva batizeye umutekano wabo. Masisi yemeje ko ubwato bwari burimo abantu bagera kuri 25 ubwo bwafatwaga, nubwo Irani ntacyo iratangaza. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Israel yitwa Israel Katz yahamagariye umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gufata Iranian Revolutionary Corps nk'umutwe w'iterabwoba. Katz yavuze ko bidatinze EU igomba gufatira ibihano Irani, cyane ko ubu bwato ari ubwa Portugal, igihugu kibarizwa muri European Union. Hanyuma reka mubwire ko muri Mozambique ab'inkwakuzi mu ngabo za SADC batangiye bwisubirira mu rugo. Ingabo z'umuryango w'ubukungu muri Afurika y'Amajyepfo ziri mu butumwa kugarura amahoro muri Cabo Delgado Samimu zatangiye gutaha. Mu batangiye gutaha harimo abasirikare ba Botswana n'Afurika y'Epfo. Kuva muri ubu butumwa bw'amahoro, imburagihe byatewe n'ikibazo cyo kubura ingengo y'imari uretse n'ibibazo by'ubukene byafashwe n'imbogamizi. SADC yahisemo gushyira imbaraga mu butumwa bw'ingabo zoherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izi ngabo zoherejwe mu rwego rwo gufasha FARDC n'ihuriro ryayo guhangana n'umutwe wa M23. Abasirikare bari bageze muri Mozambique muri Nyakanga 2021. Byari biteganyijwe ko bazasoza ubwo butumwa muri iki gihugu muri Nyakanga 2024. Hagati aho bivuga ko bishoboka ko aba basirikare bavuye muri Mozambique bashobora koherezwa muri Kongo gutera ingabo mu bitugu bagenzi babo bakomeje kuzahazwa na M23. Ngayo nguko reka ngushimire cyane wowe dukomeje kubananya. Nitwa Patrick.